Salam oras madita saruna damang dainang nanya holongan itu harta Tuhan Yesus Kristus. Salam sehat kita. Semua pangiduan kita piga dongan teh kemanginang di YouTube, di Facebook Reels, di TikTok na mangiduan asalau apa tupa di pertanyaan kata di dalam minggu. Ora majulu kita lawan di minggu 3 Agustus 2025 na minggu dapat itu kon dum trinitas kita kemanginang. Gabe col manai baru di bagasan Kristus. Kita di nomor 424 ayat 21 kamanginang 424 Rama Buka Mahita urang lu biak kabesti-besti. Buka Mahita Moses nomor 527 kamanginang 527 ayat 1-2 jarang tede honon tabayan sahali notasi ni ante kamanginang tabay sahali notasi na 527 Sol do mi fa sol fa mi si do re fa si do sol do
Wangi